Abon chawin Christmas se bai ka hin bole na he Christmas 25th December hi mizo se ate akhang Christian han lang non Christian he zong le he chini kho hi anga la jing ni kho kha chu hi in van noi in ki go na chom chom anom thei pen dan abol ovin nang la ke ho bung sung ade a emi te la jing a zong tu lai khanga hin a hoi thei pen a ki go na lam chom chom in e win wat san in Christmas decoration a boy loi a hi lo wala san e khom na dinga ki sa boy loi hiti jun lam chom chom a hen Christmas a hung nai to ki lona hin ki go na in e jing lai ovin van noi ki go dan le Bible thumuna Christmas Jesu Christa pe ni kho a van noi mi te ki go dan he som lam ta iwat wa hi cha ko na hi chan nei thei na di wa hi chi video him ki sim do he van noi in ki go na chom chom ane yo he iwat na he le decoration Christmas tree Christmas star Santa Claus a hi lawa le til chom chom a hin ki go na ne win hi chi ni kho la hin hi chi phat sunga hin Christmas season sunga hin atam thei pe na sumu na ding a hilawa le anom thei pen ding a ki go na lam chom chom in inei u vin he ai ho la jing a zong hin ho bung kon khat he decoration mai mai a ki saboya a hilawa yong le ai ho ki go na he la sani khom na ti ho hi a hi ji in mi a bong khat ho bung a chun sani khom na om lawa le Christmas ong hi thei lo ding dan banga ki gyal na pha chun hin phata win ai lawa la chapang naw sen ho ading in Christmas sung hi van tha cho ki te na phat van tha anei lo wala Christmas lo to bang leu kho mai Jesu Christa ping lo khop hi la ngai to na hi ping do ta na hi adi in ai ho la chun tu lai khangin a ho bunga koi ho bung in Christmas decoration asim hoi thei penam ti ho a ki te na hi bol pan ta ben azo ting la gambi a hung ki te kin lai ding hi la ki lo mai hi ho bung kon khat na chun Christmas he kumthun gol no bangin akilang ta in hi cho ho iman dan ho zo se inung vet na hi la Bible akisun lo wangin bolding a lom loi omin a hi lo wala hi se kalwala I bol wala Jesu Christa ahung pen lo na isu mil thei diu zong in akilang in he but sana in decoration a hin alhang pi a ho bung in 10,000 to 15,000 ho ki sumang he in son khana hlom pena zanga to sangkhat ki ka he in son khana ki sumang a he en ni khom na ding a hin 3 to 5 lakhs so ya hlom pena ki sumang a he hi cho zo se hi Christmas jam hoi ding ai ki go na pau he aphamo in bolda taw ti tia ka sei na he poi a hin la hi chi ho zo se polam mit mu a Christmas ni kho jam hoi ding a Christmas decoration a sum isu lut ho Christmas ne khom na ding a ne la cha a sum isu mang ho a hi lo la thil chom chom je a ki go na inei ho hi bol the hi bol mo hi poi a pha hi ki su hal na chom chom lo wa len khom la se sa pathin thu se ngayong chu ichim diu hi nge chi chu a pha in bol hi tin che piu hi te a hi la hi chi Christmas jam hoi ding a polam mit mo a hoi na ho zo se I boi pi la I wa zong hi we can still miss the true meaning of Christmas Christmas athu pi na le Jesu Christa pin athu pi nel a hoi na pa iman sa the na lai hi za hi Christmas I tilam dola a hoi na thei pen ai man sa wa pathian thu to ki ta I tilam dola iman do thei diu ham ti thu do lin pen nang le ken tu ni a zong hi don bu te dinga hi ka dei sa thu mun khat a hi Christmas Jesu Christa pin hi athu pi na ta khat he til dang zo sa sangin it's about God reaching in love through the person of Jesus Christ ti the ai ho pa wa chun pathian mi ngai lu na in Jesu Christa a nang le ke I hung hol do na phat ni kho a hi in hi Jesu Christa mi ngai lu na pathian mi ngai lu na iti pa he athu mai mai ai sai hi po in John bung kha chang som le li sunga khon I va na he le thu chu ta sa phe ahung sen tun ila wa ahung cheng e ti pa chu athu mai mai he pon ta sa ta mit mu thei ta pathianin Jesu Christa wanga nang le ke ei ngai lu na phachin a Jesu Christa hi leim hi ma a hin sol a hi Jesu Christa ahung lo na pen ta chu thil dang hi pon nang le ke dal ha kinep na nei ta lo ton so na amang thai ding ta sa chu Jesu Christa pathin chapa chang kha se chu pathinin nang le ke ton so na thina akona ai hu do thei ne ding wa ama lam I bel thei ne diu le ama to avela ki gui job na tha sem ki thei ne dinga hi chi Jesu Christa hi a hin sola nang le ken tu na hi a pe ni kho ki pa thanom ta I lem thei a hi het sit ben na ding in chu chilai pha na Jesu Christa pen pha la ya leng len Caesar Augustus he Rome thune vai ho ma pang a hi in chu chilai pha na Rome thune na noya vai ho ma Herod leng pa jong hi Judea gama vai ho ma hi in amani he Jesu Christa to banglo te in amani hi leng to na thu bi ta to thana
hunama ngai lut na Dihtah to ke gamla ta he ami te chunga vai a hom than he hi che avai hom hon na azi pen hi amani phat chom na ding le amani oiwa na ding amani min than na ding la lopi na ding a vai a hop than he henla Jesu Christa van na lal to na atowa pathin hi na nei pa cha a pathin hi na pa cha kol cha zinga kili sa pi jing lovin le mi hi ma nem cha in kinyam sa tan hong peng he chi chu leng di ta ai ngai lut o phat che na hi chan ge ya chu pathin chapa chu hung a hi Philippi bung khat chang khana pana som la ni sung khu isima he le Jesu Christa kinyam sa ta hong pen dan pa he akimo in thina chan ge ya cross a chu kinyam sa ta nang la ke ngai lut na zala hung thi a he ama in nang le ke ai ngai lut na zala alo pi na zo se hinda ha wana alal to na hinda ha alit na pa ju kilit sa pi jing lo wa nang le ke ai hung hol do a hi a le tu nya he ama kilit aman ai ngai lut na pau cha nang le ken iti don beding ham Christmas is not all about satisfying ourselves nang le ke chang phat chom na ding la nang le ke ngai chat ho su bul hit na ding mai maya ni kho pathin ai pe o hi po in Jesu Christa in midang ho ngai lut na achan ni kho ke he don a hi banga tunya zong he hung thung ding Christmas ai ke go jing lai ewa he nge sani khom zong thu pi van tha ki van zong thu pi a Jesu ke pa tai le mo he zong le he che khala thu pi pen chu i pe ham itia hala pathin mi ngai lut na midang ho ko ma isol do phat u cha he pathin mi ngai lut na la khoto na nang la ke ai hung hol do banga tu ne azong he non Christian ho he nga ki pa na thu se ke pa na thu pha se phong phat a hi lawal in heng i ko ma ta lal te gi chaga gan thei te ho sumla pa hian lang ipilam do le jong le hi chi phat he pathin mi ngai lut a phat chin na a an to a ipo do phat u cha he ti pa ka sei do no ma he ho bung kon khat kum som ni langa mang alhin kal kum ke mangam ta kum som ngal hin na kum som sagi langa kum za khat wal jong ke gam ta a hin la Christmas ahung hi la ho bung ahung hi dan pa ke he mai decoration se sa aboya sane khom na ding se sa aboya Christmas ki China ilwa tu kum Christmas ki China lawa khove Christmas adinga sani khom dinga kilung to ta pan la theite ki hi in a hi la missionary Christmas suma isu mangu ni kho khat ni khoni sunga isu mang 3 to 5 lakhs ke ka sunga isu mang ho hi phata ngai to phat kin angai jen sa jong ne daw te tina hi pu in a hin la ine o hi jong le hi che khala i to de kin thu pi pen ho bung king an se lo na ba cha Jesu Christa nang le ke ngai lu na zala hung pe na angai lu na ai hung hol da o hi ala tu na jong ho bung i boi pi de hi decoration sanga thu pi zo sane sanga thu pi zo sila chen sanga thu pi zo thangau mang thai te hoding ngai to na phat iman phat u zo hita in a hi lowa le khosunga te se chat mo ho chaga gan thei te ho hi chi phat sunga hi evil phat u I so do pha I tham kha phat u a hi lowa le I ga mu do phat u a hi lowa le ine I go wa pathin mi ngai lu na midang ho ko ma I sei phong phat u so hi tai ti pa hi lungila ngai tu a tu ni a zong hi kumdang thadang ngai na a tu kum Christmas zong hi pathin lungde a hi ta chu ngai lu na chu na to ai po do thei ta ting le pakai zong ki pa intin nang le ke jong tu kum Christmas hi thu pi na imu do be che ding he ti ngai lu na nei puma hi chi ni kho hi mang do te ding in ka hin de sai nei he